díomh bliana hain agus fáilte ras go dtí an ceathrú seachtain agus muidig denmh an teagas ar líne. Tásúla gom gcuid ar fad go bra agus gcuid sibh sláán sábháilte. So nniu bé muid ag play ceacht a hain. So bé hain é agus sí denmh ceacht a hain ar an bhairt agus bé bí agus dí denmh ceacht a hain ar an lún. Agus just le rá libh, just bí cínte gcuid fig denmh na ceachtainna ar na léitheanta ceart ó thaobh de rang de, mar tá an dá rang ag denmh an measúnú leanúnach ar an déirdín. Mar sin bé hain é agus sí ag denmh ceacht a hain ar an bhairt, ceacht a dó ar an céidín, agus bé siadsnú denmh ceacht a trí ar an ine, ach bé siad ag denmh an measúnú ar an déirdín, agus hain bí agus dí bé sibse ag denmh a ceacht a hain ar an lún, ceacht a dó ar an bhairt, ceacht a trí ar an géidín, agus bé sibse ag críochnú an seachtain leis an measúnú leanúnach ar an déirdín. So just bí cínte gcuid sibh ag leanúnt an féilre. So ceacht a hain éasca go leor nniu, tá muid ag críochnú leis an cabbagéil a haindeig, so bé sibh ag dul isteach go dtí an leabhar, go dtí leathnach 162, agus bé muid ag críochnú na PC seo. So tá an léamhtuiscint le déanamh agus tá na ceisna ar na bhuirmeacha, an bhís le bheith cínte go bhfuil an fuairm ceart línta seach a goibh. Rinne méid dearmid ar an dáta sin a chur seach, bé hain é agus sí críochnú ar an true logic. Mar is gná bé an fuairm do rang ag dúna ag ní trocha an lá tar éis an ceacht seo. So hain bí agus dí, tá sibse ag denmh an ceacht ar an éanú láideag, so bé go dtí an dara láideag. Hain é agus sí, bé sibse ag denmh an ceacht seo ar an dara láideag, so tá go dtí an tríú láideag a goibh. So ma téimeid isteach sa leabhar, feic muid an seo, go bhfuil an léamhtuiscint an seo dúin. So feiceann sibh go bhfuil léamhtuiscint an seo agus in íos sin tá beart ceisna hain go sé. Now tá na ceisna sin le feiceáil a goibh ar an bhuiream, so hain go sé. Agus in íos sin tá na ceisna na breise atá an sin agus clúdánmhaid sin i gceann second. So just honestly, is going catatala Jenna, we have here schulajobs.de. So postana the dalti skulle. Schuler sin dalta skulle, student sin dalta olskul. So sheetsen the schuler, so dalti skulle. So shifsha. So just honestly will an storiacht ceart gwen language na keshna. So keshen kein ish a kahitu vek kon irtish a yanaver an bus sha. So ka much ish a aimshu. In íos sin cadí na léanta den seachtain na méach ort an obair dhéanamh agus cábhád, so bé muid ag lurg na léanta, so that is Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, agus cábhád, so an clé gá so 2, 3, 4 Stunden, ich weiß nicht. Iver 3 listig da rud a cáfá a hort amach, da mar rud ag go bhfuir tú an push seo, so cadtá á thuirt amach agat, da mar rud ag go bhfuil an push seo faighte agat, so liste gá rud as an liste. An sin lútear 3 mó iompar sa Ceacht seo, so tá ar a leid 3 mó iompar, so an bhfuil an bus ann, an bhfuil an train ann, so céirdíad na móna taistil atá an sin. An sin anamnig dá bhuntáiste a bhfuin leis an bus de réir an text, so tá níos mó ná dá ceann an sin ba caithú iad á aimsú. Agus ceiste sé an sin conas is féidir le chur seach ar an bus seo, so céirde an bailach teaghála sin. So ma téimeid is seach an text is féidir in dul tríd. So wir haben hier Zusteller ab 13 Jahren. So a Zusteller sin seachador. So sin duine a tugan rudí amach, so delivery person an seachador. So seachador ó 3 bliana díos. Agus an sin tá Mittwochs und Freitags, so tá tuag tasal Mittwoch und Freitag. So seo é an fógra. Du bist bereits 13 Jahre alt. So bereits sin hanna féin. So tá tú hanna féin 13 Jahre alt. Du bist bei uns genau richtig. So Pronoun, dann bist du. So an sin tá tú linne, bei uns linne, genau dirach Maris ceart, no, so Dirk I geart. So ma tá tú hanna féin 3 tá tú I geart dóibh. Wir suchen verlässliche Zusteller ab 13 Jahre in der Nähe. So wir suchen, tá muid á lurg,
Now, zuverlässige, focail umlaut nua díobh, sin freagrach. So tá muid á lurg, seachadóir freagrach atá thar trait sainheacha agus indernéthe sin frása in acalinn. Tá rud ag in dainanéthe in aca Latin á rira. Tá rud ag in indernéthe tá tú ag rághfuil sin aca lum. So Beiidir nar tá muid ar scoil agus ag denmh Germánis in Zimmer 20 sin mutheomra. Bei muid an rá Zimmer 21 is in dernéthe. Tá siomra fithe hain in acalinn. So hier, 2 Mal die Woche, Uhr die Woche an Schachten. Jeweils mittwochs und freitags. So jeweils schon gach, Mittwoch und Freitag. Werden, now, Zeitschriften, so schon irish lewer, so ein TV movie, Bravo, agus arella. So Zeitschriften. Kundenmagazine, so schon irish customary, so sin na Kino, Lidl und Aldi agus Duns agus Tesco a téanamach sin na Kundenmagazine, sin na irish a seoln túmach go dtí de customary chun rudí ógrú, und weitere Sendungen ausgetragen. Agus chlóranna eile weitere sin níos mó nó níos leithne, Sendungen sin chlóranna, so chlóranna níos leithne, so rudí eile, fógraí eile, rudí eile a churmach, austragen. Sin austragen sneimse katje, but just a churamach austragen. So nisch, jetzt direkt bewerben unter. Nisch, kuristeach, gedirach, pfui. www.austeilen und einstecken.de. So sin an Sieve. So, kadata an sin. Du bist dein eigener Boss. Is tusse de Bonnestor fein. So is tusse eganis urthein. Mit dem Rad, Skateboard oder zu Fuß. So es féidir dul leis an rad, rinne mar an focail sin leis an sport, skateboard, rinne mar sin leis sport, agus zu Fuß de chusa. Du entscheidest. So entscheiden sin den Kinne. So den tusa an Kinne. Ob allein oder mit Freunden. I de einer nu le carja. So an sin ranin tu amertu i de einer nu le carja. Höre bei der Arbeit Musik. Echt le Musik, echt le kjol bei der Arbeit eg an ober. So, beverb älter. So, ich concursteach ab 13 Jaar, old 3 Bl1. Einsatzort. So, sin áit Eibrithe, deutschlandweit. So, fud na German. Start oder Zeitraum. So catan na tosin tú, ab sofort leithreach. Arbeitszeiten, na Zeit sin so Eibra, so uanta Eibra. 1 bis 2 Stunden jeweils mittwochs und freitags. So hang ga or an klig gach Mittwoch und Freitag. Vergütung pro Stück. So Ceacht gach ceann, so find du Beiidir, 10 cent an ceann nuair aigen. Und Art der Beschäftigung, na Art an sin Carabreig effecten sin mar Art as Berle sin alien, but Art as Germanisch sin sais fustiachte. So kein sais fustiachte, agus an sin sihe Jobbeschreibung. Ferk an Kirshi is an post, so she got ferk sus. So sin an rud sus an sha. So nish, tá si vrei den dara písa ach ná déin leithreach so tá si bhré go ceist na hain go sé. Ach tá fós an dara físa le déine againn. So, le sin ráite, caithfidh si freisin an matchála dhéine. So tá lista de postanna an seo agus tá chuirsíos faoine postanna an seo. So ich arbeite als Babysitter, Feili Lanaf. Ich arbeite in einem Laden, so ein focail Laden sin Schuppe, ein brime Schuppe. Ich arbeite in einem Café, schon Café. Ich arbeite an einer Tankstelle, so schon Garage de Petrol. Nu Station Servici, Service Station, Tankstelle. Ach, an Arche fein tu canin tu an Petrol. Ich arbeite in einer Gärtnerei, so schon Ari Garden, Gardin.
an sin. Ich arbeite als Zusteller, agus sin Schachador, wie mit den sin Leihraken sin. Und ich arbeite auf einem Bauernhof. So ein Focal Bauernhof, sin ein Focal Ferm. So nish sin an Kirschis. So as an Liste seo, Babysitter, Laden, Kaffeetankstelle, Gärtnerei, Zusteller oder Bauernhof, kein ceann teile seo. So ich wasche und tanke Autos. Glanam agus tanken sin lín an tank do carna. Kein ceann. An den an Feili Lanavé sin níle is a gom, becorgwil is a gwib. Ich trage Zeitungen aus. Reinam nu Kurum Zeitungen nuchtan amach. Ich fahre den Traktor und ich futtere die Tiere. So, tmanam an Tarakor agus tugam bia das na hanva. Ich passe auf 2 Kinder auf, tugam ara de Birch Poste. Ich fühle die Regale auf. So, Regale sind Schelfene. So, linem ne Schelfene. Und ich arbeite an der Kasse, agus I briam ag an skipéid airgid. Sin an busk electronach sin a current an airgid is Ceachte, an skipéid airgid. Ich verkaufe Blumen und Pflanzen, dealem Bl1 agus Bl1. Agus ich koche Kaffee, dem Kokrak der Kaffee, und ich bediene die Kunden frastaliem na customary. So, le sin ráte tá si bhréid don dara fisa. So is féidir hén sé ragart agus fecha seo. Okay, ich arbeite als Babysitter, so kein ceann. An bhfuil sin an duine, ich wasche Autos, ich trage Zeitungen, ich fahre, so caithú an ceann ceart á raunú, so an ceann sin Babysitter sin, ich passe auf 2 Kinder auf, so Feili Lanav tugam ara de Birch Poste. Agus nuair tá sibh créachna ná dénig dermid brú chun brú submit, agus bé sibh créachnathe leis an ceacht sin dinniu. Okay, so can I relive Viel Erfolg